Bafethu, yabona makuthiwa i-value yento awuyiboni until uzuyiluze. Bafana uSmartest, yabona isikhala sakho bafethu izolo kuleya game, cha mina bafethu ngisibonile. Yabo, nge-opinion yami cha ngisibonile mfana isikhala sakhe bafethu. Yabona leya team leyana nje bicruiser nicely esiswini mfethu, bicruiser nje nicely ihambela. Bingeke yenze le nto kukhona uMate bafethu. Yabona simcriticize uMate bafethu kakhulu, but nje mfethu hayi cha. Isikhala sakhe bafethu ngisibonile bafethu. Yo, let's just hope bafethu ukuthi uNdlovu uzokwazi ukuthi afike asivale lesa sikhala. Yabo, lesamate because uMate bafethu was a hard worker. uMate mfethu. Bene leadership lapha esiswini, yabo. Bekwazi ukuleader lapha esiswini. Let's just ukuthi hope ukuthi uNdlovu unayo leso skill leso sokuleader lapha esiswini elinka ama player just like uMate ubenza. Yabo. I-fighting spirit kaMate izolo bedingeka bafethu. I know ukuthi it wasn't a big game phela ukuthi manje vele sedlalela ukuwina because ama-player amaningi be-down, was just finding ama-combination. Yabo, bekukuthola nje ama-combination. But nje bafethu, mfana isikhala saSmartest bafethu, cha ngisibonile mina. Ngisibonile futhi laba bantu bebehambela nje esiswini kamnandi, yabo, especially nge-second half. Bekungcono nge-first half, bekhona uLontunjana no-Ox, yize bebengayi nabo phambili, bebe-defender kuphela, but nge-second half mfethu nje bebezenzela, yabo. Ila ngibone khona isikhala saMate ukuthi mfethu lapha esiswini iyadingeka injini yangempela, yabo. Umuntu ongakhathali box to box, yabo. So let's just hope bafethu ukuthi uNdlovu uzokwazi ukuvala lesa sikhala lesana sikaMate because inkulu bafethu igap evuleke lapha. Inkulu. I know abanye bazosho ukuthi bakhona uLontunjana, angazi ubani bazomconvecta noma ucele ukuthi abanjani bazomconvecta, but nje ayibafethu.